One Media, почитувани, како што веќе кажавме, се во посета на Delta Holding. Во моментов ќе ви презентираме нешто ново што ни подготвуваат од тука и покрај тоа што веќе верувам дека и дел од вас имаат слушнато за што станува збор. Значи, во повеќе наврати најавувано, сепак го имаме Delta Holding Ананас, а ни разговараме со директорот на овај голем проект, можам да го најавам, Рајко Мандич. Добар ден. Добар ден. Добродошли код нас во Delta Beograd. Добре ве најдовме. Значи, јас кажав како еден нов проект станува збор од ваша страна, може ли накратко да ме запознаете? Jeste, Delta je pre tačno godinu dana pokrenula ovaj projekat Ananasa gde smo odlučili da napravimo regionalni marketplace po uzoru na Amazon ili na AliExpress i da ponudimo kupcima u celom regionu, ne samo u Srbiji, jednu izuzetnu uslugu, sjajan asortiman proizvoda i sigurnost pri plaćanju, da im olakšamo život i olakšamo sve ono što žele da imaju tokom svog života. Значи, одиме оно што е тренд во светот и трговијата се развива на повисоко ниво и кај нас во регионот, но ова ќе биде допатно нели за сите. Кажете ми на кој начин планирате да функционира, како имате најверојатно соработка со тие огромни маркети, огромни компании кои што ќе ги продаваат своите производи тука, на кој начин планирате да го презентирате? Da, upravo tako. Pa vidimo uopšte trend u celom svetu da se elektronska trgovina sve više postaje deo naših života i ljudi prepoznaju koristi koje imaju prilikom takvog načina trgovine. I kako se tehnologija popravlja, tako se i povećava ta jedna korisnost za svakog kupca i sigurnost i onda oni ljudi vremenom vide da je to stvarno i povoljnije za njih i prijatnije jer izbjegavaju puno toga da troše vreme prilikom odlaska u prodavnicu i da vide da iz svoje kuće mogu da završe tu kupovinu. Imate nekoliko modela kako je organizovana elektronska trgovina. Neki trgovci prodaju svoju robu, a možete i da napravite tu kao pijacu marketplace, što smo mi odlučili da napravimo, tako da smo mi napravili jedno mesto spajanja trgovaca i krajnjih kupaca, gde bukvalno dođu kod nas na platformu da izvrše tu transakciju. Tako da krajnji kupci dođu, mi smo mnogo investirali u samu platformu, u sigurnost te platforme, u izgled, u taj customer experience ili taj jedan osjećaj, iskustvo kupovini kupca, da ljudima bude prijatno, da im bude fino, da mogu na jednostavan način da nešto odaberu, da kupe, ako im ne odgovara da mogu lako isto tako da vrate, bez nekog gubljenja puno vremena. I naravno da isporučimo tačno i na vreme, puno smo investirali u sam taj logistički deo biznisa, te fulfillment centre gde ćemo isporučivati robu sledećeg dana, ukoliko to ide iz našeg magazina. И за многу пократко време би стигнувало, нели, за разлика од сега кога проучуваме тие големи светски ваков тип компании, ги чекаме месец и половина. Pa jeste, ali to opet zavisi od toga, tako je, zato što ste vi sad kupili negdje u inostranstvu i ta roba treba da stigne. Ako kupite i zaberete da ona putuje brodom, ona će biti jeftina poštarina, odnosno taj trošak dostave, ali morate da budete strpljivi, tako je. I s druge strane, mi ćemo prodavati samo onu robu koja je već unutra, već je u okviru zemlje, koja je ocarinjena, legalna je i upravo to omogućava tu brzu isporuku. Tako da sve ono što se nalazi već tu uvezeno, bilo da je to od naših partnera i trgovaca što je već tu, može i da se brzo isporuči. Tako da mi ne nudimo robu koja se nalazi na stanju u nekim drugim zemljama jer ne kontrolišete proces, onda upravo dolazimo isto u situaciju da je potrebno veće vreme da bude. A ono što nudimo je dobar, odabran asortiman, odlične cene, tržišne cene na tom tržištu i brzina isporuke i sigurnost plaćanja i vraćanja. Tako da smo mi napravili taj marketplace gde su mi u stvari posrednici u trgovini gde obezbeđujemo da pravi trgovci, dobri partneri, dobri trgovci prodaju svoju robu opet ovim krajnjim kupcima koji znaju šta kupuju, znaju da mogu da vrate i da su zaštićeni radeći sa nama. Колку време го подготвувате ова голема платформа? Колку време подготвувате и кога официјално веќе стартувате? Pa evo, mi bukvalno ovih dana, evo sad, i malo smo kasne sa intervjuom, jer smo dole na bordu sedeli i donosili odluku da ćemo pokrenuti ove nedelje ili sledeće. Imamo još neke, sad kažem, znate kako vidite, čekirate stvari, mi smo već napravili listu
da li su sve preduslovi ispunjeni i onda ćemo doneti odluku da pustimo kao taj jedno tiho lansiranje, taj silent release, da vidimo kako sve to funkcioniše. Вие сте фирма која што премногу вложува најпрво на анализите пред да се почне со одредена работа, а потоа нели анализите како се тоа во следните години би се реализирало и кога ја очекувате првата исплатливост. Какви се вашите прогнози за овој тип на бизнис кој што го стартувате веќе за многу кратко време? Da, mi smo ustanovili da je u stvari brzina izlaska na tržište esencijalna za uspeh i onda smo u saradnji sa partnerima iz Boston Consulting Group i razvili taj biznis model koji uključuje ne samo prisustvo i pružanje usluga na teritoriji Srbije, već i teritoriji bivše Jugoslavije i Albanije. Tako da smo tim svim planovima i napravili način i korake kako ćemo se razvijati i kako ćemo ulaziti na koje tržište. Tako da je plan da kada ovde sada lansiramo, uspostavimo, vidimo da je dobar model, treba nešto da korigujemo, ponavljam, mi smo od nule krenuli da radimo, pre samo godinu dana. Imamo planove za ekspanziju gde ćemo to isto i verovatno još bolje, jer će proći neko vreme pa ćemo znati još više ponuditi i kupcima sa ovih novih tržišta. Каков пазар е Македонија и Албанија, ќе се ширите ли кај нас? Da, apsolutno da i vrlo brzo već pričamo sa potencijalnim partnerima kako bismo što pre došli tamo i pružili mogućnost kupcima i ljudima da mogu da imaju koristi u trgovini sa nama. Неко нели целиот овој регион, не само Србија, Македонија, Албанија, целиот регион, дали може би поред пандемијата, некако се навикнавме да купуваме се повеќе преку интернет, токму тоа е причината, и тоа ќе ни остане во навика. Без оглед дали за утре ќе заврши пандемијата или за пола година, сепак ќе ни остане во навика, видовме дека е многу подобро. Znate kako, čitali smo neke istraživanja da je čak i u svetu je za 3 meseca se toliko napredovalo zbog pandemije da je otprilike korak kao što se ranije razvilo za 3 godine. Tako da je i svet i ceo ovaj region je krenuo napred. Video je prvo iz nužde je počeo da kupuje, a onda je shvatio da to nije toliko loše i da stvarno ukoliko imate dobru uslugu i koliko ste sigurni sa plaćanjem, da to može biti izuzetno dobro iskustvo. Tako da ceo ovaj region dosta zaostaje za svetom u smislu učešća elektronske trgovine u total retailu, totalnoj maloprodaji. To je kod nas je, na primjer, negde teritorija Balkana i ovog regiona negde svega oko 4%, dok je već zapadna Evropa je nekih 16%, dok je u Kini, a to je skoro 40 i više posto. I oni ljudi su, pogotovo tamo gde je to eksplodiralo u ovom periodu, oni su videli koliko je to u stvari dobro i koliko je to jednostavno i oslobađaju se straha da ljudi obično imaju strah, neko će da me prevari, stići će mi nešto što mi ne odgovara, neću moći da vratim taj proizvod, zarobit će mi pare. Upravo naš model omogućava sve to da se ne desi, da se pare brzo vrate ukoliko neko odustane od kupovine, da možete da zamenite proizvod za drugi broj ako vam ne odgovara veličina ili ako vam ne odgovara proizvod, da vratite, mislim, da vam budu nadoknađeni svi troškovi. Sigurnost, a ne ili na korisnikot, na kartičkata i sve to. Pa upravo tako, jer ta sigurnost i tu smo isto samo sa partnerima, sa svetskim najboljim bankama koji su od u regionu napravili taj aranžman da su ljudi sigurni da im podaci neće biti ugroženi i da neće biti kompromitovani, već da stoje sigurno i tu isto mnogo smo tu isto sad ova testiranja i razvijali i radili upravo da potvrdimo da su podaci bezbedni i da su ne mogu se probušati. Ви ќе кажеме дека се подготвувате околу една година, за скоро време ќе го очекуваме нели официјалниот старт на Ананас, но дали има се уште можности, дали во следниот период има можност за трговците некои што ќе сакаат да ви се приклучат како нови ваши клиенти, ќе може ли тоа да се направи откако ќе стартувате? Pa može, upravo tako. Da. Znači, mi stalno je otvoreno da kogod želi da dođe, može da se onboarduje da prode. Na koji način može da Kako ode? Pa tako što se ili oni kontaktiraju nas ili mi njih, ide tako, mi prezentujemo poslovni model, prezentujemo koristi za trgovce, zbog čega bi oni bili partneri sa nama,
napravi se komercijalni dogovor, objasni se kako se funkcioniše tok papira, tok tih ordera, statusi same robe tu i ljudi prepoznaju interes u svemu tome i napravi se komercijalni ugovor. Nakon toga se dogovori kako ćemo da ulistamo te proizvode vamo kod nas u bazu i kako se kasnije upravlja sa sortimanom, sa cenama i šalju podaci o količini. To može biti automatizovano preko nekih API-eva, a može biti i manuelno ako je manji trgovac da sam administrira sve te stvari. Jer, ponavljam, mi smo posrednici u trgovini i svaki od tih trgovaca sam definiše cenu s kojom želi da nastupi na tržištu i koju želi da ponudi krajnjem kupcu. A mi sa druge strane obezbeđujemo taj prostor, virtuelnu tu pijacu i obezbeđujemo vrlo fizičku, jasnu, mnogo efikasnu logistiku da to isporučimo tačno i na vreme. Очекуваме официјалниот старт. Вие сте фантастични домаќини и веруваме дека ќе се видиме во нека следна прилика, пак имаме можност да проговориме за тоа како почетокот функционира. Апсолутно, биće nam zadovoljstvo. Hvala vam.